Billion 100,000 Ghana cedis. Etimi APM ayede e wo no no. Sa ana busiam no kasai. Ka bi so akọ PM e wo ayeso for panyini JY Edu aye asori dem. So what ya say Ford pa ano ohye busia ka no. Ano ohye papa kire se enye easy ka no na me de atoso e de ama in fact who can oye brand new car Ford pa ene ne akopiem na in fact car no a generate a lot of controversy kakra ensem ba kom yenu bi ayede aba ho ane nipa bi ebusa questions bi e wo this particular car no na abusia kai wo nyina e ho asem ene se East Legon esikafo ne ba ko ene esika yeden e wo no ho ye papa nana Kwame Safo ono ana hu se wodi asa no over the weekend ono so eyede ekopiemu ewo ayeso panyini JY Edu asode edemo etimi ekoni omukobo mu ekodi ni birthday over the weekend ne birthday na trese ofiri enkran ton ebepiemu so panyini JY Edu asode dem eho ana trese ono mu nyina beka bo mu edi birthday na birthday ne nyina eko awieye no ena saka donation we etimi epiemu se o picture na me ja to so no a na Kwame Safo ono na seche white no ena so panyini JY Edu ena kire se otimi se oje kan ho epipes no na ene ensem a amanfo busa ho se abusua kai a me de ato sudi ama we so panyini JY Edu ka ana se ya sapon emumu ena ne ka den eno no e pese me no me nyina ko na ye ko he video no na ye hese ka no so panyini JY Edu dia ana se ya sapon eso so den de abusia tiwa ena hu se ogira hono mu a na otonyom de mo no na ya sapon akasa so eje maika abusia ono so de anyum to ni bi den egu fom de kan no e beti kan ahwe abra ya sapon ene obatiwa de nyom de jiwa mo tata na ye via ka no presentation no ma boda particular video no so de achone ahese ka no eso fanyi JY Edu dia anase jaw sapon dia subscribe to your Hintersem TV channel no said e be video bia je de batun bia no so nsa e betumi aka bie mesra se wadawro ma owia na wa share na wa like so ayeden dia ebusuanti ye hwe abra na ya sapon ene tiwa ede nyom ejeje na Kwame Safo ene yes of panyini JY Edu ene omu a omutimi kopiem o birthday party na nyina asem na